Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ban plelat ye kinong rep trai muluk ke Jela Meghalaya ketenan Agriculture and Farmer Welfare ke Sorkar Jela kala pelong ye ke Meghalaya Spice Festival ke Arsengi Hajio World Drive Bandra Kurla Complex Mumbai ye ke belaslang ke arpenyo trik rumpang arja apun rio ke thongjong Sorkar Jela kalong mepenya yo khamtam yo shinrai lakadong using usomaret bat kwi ki marap bala rep de kinong rep hagani ke Jela Meghalaya yaki bala penci syaru bagi deki marrap paklem ai dawai sbok dan yaki bangitip kum gorokom rap organik kinong rap yo shunrai lakadong hagajing kiran bigala pathai kubur gile thu bagi lastang ban rap yo shunrai naru usnam araja khat phra ba namar bagi breu ki khamjie yo shunrai bala penmi halakadong West Giant Hills District kumta kila nang penhe shushu yaka khaper rap shunrai ban menta kila la ban penmi shunrai komba khatsan hado arpho ton chisnam ban shalan shakeleng ki jela gari India kini ke jing plelat ban penya yo yikini ke marap la shimti hi na ke magnolia ha ka baki nong rap kim don kam shu ban khuslai Ne dulu. Mana kadang? Ini dia promida lalko kalau bidang busy nak lokal kan. Sim. Jadi cinnamon, ini pan, powder, sesame, black pepper, Ban yo dia kini ki marjungi kum ki sunrai. Kana kesol jangan ibu nang sunrai beri sunrai organik. Lalu menin peladi tu tak metu kendiat kalau kuno kerukom bandi yang ini yo. Hakani ka festival jingi ke balong mentah. Te yidi kamper na ki we par ki stol ki badan sedel. Namar hang ni yidi tang organik. Dadi da ngipet long kacu he sunrai he tang bakaper sedel ki long undala ban certified badi organik. Tabengi hang nebat ka dor ka kam tiu kendiat namar badi sunrai organik bala di certified la badi organik. Walung lumno ko yo apa kiwat binong kek ke baki kapwa eh. Kinong kiat hi tu kumbaya per ke dur kum tai ke per ke chulong ru. Don ki bakwa da uba balong organik ni don ki bakwa da we pat ru kum ta. Te ki bal asnyo thu hi shapang ka kwat ke ka ching kordor chung ka kwat ke ka ching kordor chung ka ching im habangi bam do chung bam ba ha te shin be hinang ne. Begitu ki bam pat yo here chapang ka ta te ki shu. Let hi la ka chung ka man. Saya kerja betul ke bapiwan sekali ke festival. Kacing mentoy kabaning kuang bang isnyo sorong bang kiwi itu kila itu yang ni bang ide kinong rep sunrai organik. Kum kiwi kum bang ila yu hapo kasih singi sunrai la kadang bang beli ulai
festival kebetulan ni seno kila bertanya yo gini gimana. Ya kini kimar ngila penjaj pun bahi kumba ki bayar seru ki wan hina po snong po thau chungi ki wan thit ki wan pan ki wan order te kum tahi ngile sik exhibition po Delhi po Hyderabad po Shillong po Mumbai kino ki cakap badon ki exhibition ka bagi khot ingi ngile Karena ka jumpen ni kebetulan api naru bepian dang kumnolong ka produk bepiu ka. Namar haka hapo ka society chungi ngila rep kumba khatsan egar ye ngumto tingila don hika keper la jong ngila la proses hi tangila don umar la jong ngim don kam shuban daki we ki bathiet batiba ayun nangiru ngim don kam shuban ting namar ngila don umar la jong akti tangi kumba khatsan athok ton utu tol ami be hi na ka keper chungi pangirep Kami tu keniat kiba lawan tet yung ujung pi ki ongkum no ki ro nam. Ya menin te ka yo ru kadang kham dunahi namar ki breu ki kham da buan e bawan te ngel kidang ki balawan te ki kham biang he ka jing yero jengki ta bengen apak samanta bat la shai ken namar ka yo le semanta bat la shai ka kham kiu ngendang yo ya ki ka consumer ki wan thiet ru ki badang kham ki ba buan te ngel sa ngap ka sor jengki ken namar ya menin ba basdang te dang kham dunahi ki breu bawan ro yang pat la ban ong e halar kata Naru muno bila sedang kambat seno bila. Ya kan ka kam te la sedang ni nadu snem ar hajar khapra khatnai kamta te ya kor kom rep tengi la rep nadu barem he namar yang ni la kha ha ka kam rep nadu ka cinglong khna he la yo cingkai nadu ki me ki apartment sungi yo ne usnrai ru ngi la bat hi nadu tu por bat di jing thong bakang san chungi te manta tingin asdang penhe Tengok ada benda bolang matang ada district program manager jong kami Magnolia East Coast Hills kemalong kini produk jong kini ki ada kolektif organik Meghalaya kolektif organik kini produk jong ngisim na ki FPO bafero fair jodan Meghalaya kini ki FPO organik ba certify ki kemalong ki kini dan mentau Sunrai, Using, atau Samarit berada pada finish products. Kini kolek raw material naki nongrep nanti proses lagi pada bahan sapat bisa di. Kembolong baka marketing bersetang long challenges ke marketing. Dan aduk bakawan kami Magnolia, kalau nanti kinorep kundi cuma selai kayu kahat maka hai kalong marketing banlek marketing iki produk jongki. Kisim kilo material nanti FPO bafero fair nanu na Garo Hills satu Jante Hills bat kunjur Khasi Hills hadu riboy nanti pada king sale processing bat ngisa di aka Meghalaya organic Meghalaya kolektif organik platform kembalong menin ke program kesedang sibun interaction ila yo nanti baka feedback nanti nom one hit baka kembalong hi kayo kahadru kalong potensial ban tak kini kimar yung ina Meghalaya. Ay respond review apa ni kinong view. Ay bahkan among gimana. Kumbalong kini kimar yung inang tin na Meghalaya kaya kamlong unique ban compare bat kini kimar kami ni hiwi jela nadu kumusing nadu lakadong mapilati po DJI Tech products but specialty yung barok creative ulong di high walun taka medicinal purpose katahi ke demand hanaki nongon kit Kini ke market tu piamo ya isim lagi nongrep. Ya mana di market kembang ni festivalnya. Kita ni kini gila apa kalau don through ke kumbalong mentangin sakit ke platform through kini di social platform ru bangin Amazon niki Amazon nanti kini di Reliance Fresh itu ni saya ban link bati ban supply. Kumbalong kini produk yang ini mentang lah sedang ban supply keleng kumbalong sunyam tra usok turun ini kini kihap apa kajing pet jongka Director of Food jongka Director of Agriculture Horticulture. Kumbalong mentang ru bami ka Magnolia arsne menta ka Magnolia ka simti ban handle kini barok nanta marketing ju kinorep. Dari Bapedor Karsotun, Asyong Hasa Mopat, barka ke brand name ke kerting kelong ke Seafield Venture. Hoi, ni deal with spice product, bar kumjuk ki honey, ki omngap. Ti kini baro ke bangi Krishna ni pemi na Nashlo.
kita wan dekat bakini ki wararu ki la kadong nanti ki black pepper, cinnamon, ing makhir. Ini ka jumpi ka tanong ka. Untuk Ini ka jumpi ka kuhay. oh kini la kadong nila banjo na West Giant Hills. Te ko ngap yo na ka na Mos Ram. Te kumjuk ni ki black pepper yo na Thai Mos Ram hi. Pada ki all this marketing pada ki ale hi mangi dekat brand. Kajingon dulu sini apa? Ada festival mana? Oh Kiri kuno betul kajingan ini tahu itu. kawai sha ka kong bang yo wan promote ki brand zungi ki product zungi badru ho ya ka ai khamlei ru ya ka Meghalaya government ling ba ka Meghalaya tourism ba ka lineage act no ba ka Magnolia sorry ka bala ai ngi ka lat ban wan sini po Mumbai ka balong hani po Geo World Drive ka ba ngina ban showcase ki product zungi ka ban ade stage po ka Jela Meghalaya ban wan ra sini po ka mainland India nak kami yo promote di produk sini. Koi ke ba ngi sotonat kalang ba all natural. Kemudian bagi use pesticide ke. Kuno ke market po. Ke market ke biang tadi menen bangi wan sini dia ke market ho ni kendo ngiyo ban interact bagi customer ki wan ni. Dia ke biang ke market ke jungi. But ki kambiang kam janmit untuk Ki produk ki view sini ki kam prefer. Sini so far yang ni ki kamban rush ni ing makir ginger. No, kaba kitip membadi medicinal ginger. But ngaju ong ki ba like mix with milk tea ru yo very good taste. So takadau ki ploy van thiet ing makir. Ki ko ngap ki yat hi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.